Ha. Ani man jangalbuni hozirgi jangali Panjshekent mintaqaи Kalxozshon afoti номери 3 деҳи дашт Qo'zi. Ani bo man hamin madni hamin guzari hamin taraf ki man hamin teritoriya mahkam karda budam zafarini karda budam xulosa omdam hamin mardum xudash az hamin xonahosh доштагеш гандуму оқшоқу ҷаву пав кардан бачаҳо талабаи мактаб нано талабаи мактаб ҳамҷо меҷонси ташкил карда ҳамин чизе ҷамъ кардем ҳамин шаб хунуки бад шудагӣ буд мо хостем ҳамин чизе ман ҳамин аҷилба барои ҳамин паррандаҳои ҳамин кӯҳ ҳамин ҳамҷиба резему паррандаҳо хунук эним дорем раҳман ҳамин бачаҳо талабаи мактаб талабаи мактаби чилмии деҳи дашт Qo'zi ҳамина ташкил кардем мана бо ҳамроҳии ман ҳамин кора кардошем мана сар карда рехтем ҳамин аҷиба ҳамин чизе рехта мебинем ҳамшин бовар кунед ҳамин сари боварем набуд ки ягон кас ягон чиз метиҳад ягон хонае намонд ки мо дараша накӯфта бошем ки надода бошанд ҳама бароварду як косаю ду косаю сатилча карда мана додан худо ба шукр дарахтои нигаҳ кардан дар кор табиати эми нигаҳ доштан дар кор нобуд кардан лозим нест бовар кунед ҳамин табиат майда майда ба нобудӣ рафта истода буд ман аз тамоми шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми ҳамун инсонҳое ки капкухӯр ҳастанд хоҳиш мекардам ки дандонҳои капкухӯри худро канда партоед ки табиат ба нестӣ рафта истодааст табиат ба нобудӣ рафта истодааст бовар кунед дар бисёр ҷоҳо дар бисёр минтақаҳо ба гӯшам медарад ки ин капк суроғ кардааст бовар кунед як воситаи корбудкунӣ шуда мондааст ҳамин капк бовар кунед ин ягон ҷои пӯшида надорад мегӯянд ки 2 то капк дар кор аст барои фалон корро буд кардан 3 то капк дар кор аст барои фалон корро буд кардан ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз сар баландона хоҳиш мекардам дархост мекардам ки табиат ба касалӣ гирифтор шуда истодааст дарахтонро кирм зер карда истодааст тамоми ҳамин кӯҳҳои водии Зарафшонро гаштем кӯҳҳо дарахтҳо хушк шуда истоданд дар чилаи тобистон аз беобӣ не аз касалӣ аз кирм задан ҳамин капкҳо кам шуданд ки ҳамин касалиҳо пайдо шуд ба ҳамин хотир имрӯз мо азм кардем ки ҳамин корро ҳамин иқдомро карда бошем бо ҳамин бародару бо ҳамдиҳагони худамон ки суханҳои моро рад накарданду имрӯз моро ҳамроҳӣ карданд хоҳ бачаҳои ёш бошанд хоҳ бародарон ягон хонае намонд ки барои мо барои капкҳо ризқу рӯзӣ надода бошанд ба ҳамин хотир ман хоҳишу дархост мекардам ки дар зери экран буда рақамҳои картае ки ҳаст агар мехоҳед ки капкҳо зинда монанд агар мехоҳед ки табиат зинда гардад саҳми худатонро гузоред мо ба як сомонаш хиёнат накардаву барои капкҳо дону хӯрока харидаву дар ҳамин кӯҳҳо титу пора мекунем ки ҳамин бечораҳо ҳам дар ҳамин хунукҳо зинда монанд вақти ҳамин корҳо расидагӣ аст ҳатман саҳми худатонро гузоред илтимос мекунам як чизи муҳими дигар барои ман бисёр як боиси таассуфу афсӯсхӯрӣ аст ки ҷои пӯшида нест ки дар бисёри деҳотҷойҳо аз дигар деҳотҳо рафтаву капку оҳуҳои деҳаи шуморо шикор мекунанд дидаву дониста гап намезанед ин як дуюм масъала баъзе деҳаҳо ҳастанд ки шикорчиҳои дигар деҳаҳоро дастгирӣ кардаву омада дар кӯҳҳои худашон шикор мекунонанд агар шумо нангу номус доред агар ватандор ҳастед агар соҳиби ҳамун манзилу макону ватани худ ҳастед эҳтиёт кунед нагузоред ки дар деҳаи шумо рафтаву ҳайвонҳои ваҳшиву ҳайвонҳои нодири кишвари азизамонро шикор кунанд нагузоред дигар дастгирӣ накунедашон агар дидед ҳатман дастгир кунед ҳатман нагузоред ки як қадам ҳам дар кӯҳҳои деҳаи шумо баромадаву шикор карда бошанд ин чиз як ба таври маъмулӣ шуда мондааст ки шикорчиҳо медонанд худашон ки дар кадом кӯҳу дар кадом минтақаҳо ҳайвонҳои нодиру
پرنده‌هایی که در کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان وارد شدگی است در همون جایها هست مخصوصا رفته خودسرانه شکار میکنن با همون ساکنان خود همون دهه ها همکاری میکنن نگذارید عزیزای دل نگذارید که فردا پشیمان میشوید جوابگری نسل های آینده رو به دوش خود نگیرید نگذارید که شکار کنن آج افتاب که میزنه سیاه میشه همون سیاهی به همون پرنده جمع خوشم پس داد همونجا به اون چسب کردی از همون سیاه رو محکم شد افتاب رو با کلیک روم بیاد آج همین سیاه ها با هم کلیک هم بینید همینجا سیاه هم بیاد یک بازی تو کنم الان تا هست عادت میکنه با بچه ها بینتون کسی اون خیلی جیلمانی میبرد کو گاب زنیتون یکون وای نی نمونیتون همین تنگی بوته میداره خم میره همه جمعه هوا که یله شدن گرفت مبرود همین مثال دو سه روز دان نمیتی یا سه چهار روز خونه که زور میشه که هم جاش به ناخلای میره همده حالی که جاش میتی که این برف خم میره جا نداره کوه اگر ریسکم نداد پروردگارم میدهد ذوق کوهگردی مرا خوش افتخارم میدهد پخته میسازد مرا هر صخره کوهی وطن مشکلات آید به سر صبر و قرارم میدهد سنگ ها در کوه ها مانع به راهم گر شوند سختی سنگی سری راه هوشیارم میدهد کنده گردد گر نصیب از آب و دانش روز و ماه دامنی سبزی بهشت از آب شارم میدهد پای از دامانی سبزش کنده گرداند خدا شوق دیدارش مرا بوی بهارم میدهد هر کی بر نفع وطن از خواب و از خور میزند سر به دامانی وطن تن از بری هور میزند پوشت بر نفع وطن آرد فخر از جیب کند می شود عشوت پرست چون آب انگور میزند دامنی اندیشه را کوته کند در زندگی طعنه بر سر رسد وانگاه مجبور میزند کی شود انگشتی تنها موشت بهری دشمنان چون به تنهایی رسد آنگاه غرغر میزند گر به پیوندی رسد نفعش به نفع ملتش شأن و شهرت میگیرد زان بیشتر زور میزند چون مقامی جا و مسلک ها به دست آورده شد سایه بر سرش میرسد خود را زیبر دور میزند سایه بر سرورا از سایه سنگی وطن زین حمایت دشمنش بر چاهی بابول میزند دستی طمع ندارم بر خیر و شر دنیا به دستم افتاد نتوان شوم توانا بر کاسه نصیبم شکرانه دارم از حق در آسمان بالا آن پادشاه خدایا تا جان در تنم هست این دستی نیکی هم هست تفریقه میگذارم بر مستر و بدارا دارا بداری دنیاست بر عقلی کوته من بیچاره مستری هست بر زیر سنگ خارا این سنگ عذاب دنیاست کجکول ناتوان را آورد زینامه حق به سمع اهل دارا هر مستر و فقیرگر بشناسد خدا را رزقش به دستی دارا آمد به امری بالا خیری که میکند کس بر هر گدا و نادار خیر خدا به دستش دادش خدا سخا را هموطنان عزیز از شما یک جهان تشکرها میخوانم که در این اقدام ما را تنها نگذاشتید و خاطررسان مینمایم که در خنک‌های نوبتی منطقه خودمان ما میتوانیم که با بدری دیگر همدیگان خود رفته باشیم کمک خود را دریغ ندارید